тяжко. Ні, за 5 минут займали той куфер. Я се зрізала без чорапи. От стану. Найважно, що я знам, що керкас у мене, ні є живі, здраві, нека нещо останало, ама матеріально все можемо докупимо. Ние имам веќе спокоен куфер, дека на мама брат е војник и ни кажа дека можно да се почне војна. Негде излізала тая сила, я се цікавим у една рака куфер, і люда айда берзо, ама я з когось лігнав от 10 мислам кат у зграда до кола, і я мислив, ке помине ціла вічність. Ми беше чудно, не разбирах що се случува, ама у исто време ми беше малко страх от и нещо ке се случи. Істо ден ние злізаємо на западен дел, близько на границі Унгарії. І там бееме прилика 1 месец. У той момент директор каже, треба да одемо у Македонію, да знайдемо сокойки з роботами, да купуваме зелка за Україну. За те, що той дел, дека повіки има зелка, он зафатен под Русія, ама Україна много голема і носити треба да ядат. Прв път помислих, абе дека тая Македония, що е това, на какъв язик говорят. Стигнаваме, много ми беше чудно, нищо не разбрах. Не знам дали ке спаса, ама како не можеш да спиеш и не знаеш дали ке будеш деца и носиш у входник или у скринник. Хвала много, що ние имаме много убави човеци, со кои тука запознаеме. І Людмила добіше много убаво розположення до Македонії і каже, ну добре, ако у Македонія, може да одеме. Во януари во 23-та година тръгнах на училище и за 2 недели научих македонски. Да, толкова ти беше лесно? Да, много е лесно. Има много деца и комуницирах с децата. Он ми помага някои зборови, ако не ги знаях. Наставничката ми кажуваше. Деца са много хубаво ме фати, сите почна да ме дружат. Ги учим някои зборови украински и много ми е чудно как ги говорят и много се радувам, как сакат да научат нещо от моят язик. Има много і нерозбірення со македонські луги, за те, що ті, що працюють у державній інстанції, ілі не знають, ілі не сакат много да працювати. Таке чувство, що дойдеш, і вони само сидять там і ніщо не сакат да направити. Держава, ние имаме само документ і можливість да живеем тук у Македонія. Приватно я направив медицинське осигурування, платив от своєї парі. Повіки українці ілі приватно одять на доктор, ілі одять і у Молдавія, і Україна накратко і правят нещо, що треба за здравје. Украинските државјани, за да можат да бидат пријавени во задолжителното здравствено осигурување во нашата држава, потребно е да се стекнат со статус на признаен бегалец или лица под субсидијарна заштита. Инаку Република Северна Македонија нема подпишано договор за социјално осигурување со Украина, а бидејќи нема билатерален договор, не може да остварат право на здравствено осигурување по тој основ. Ама ако размислувам, що тука по-убаво помірно сега, како во Україна, јас малко смирувам і кажем, ай, добро, фала на земја, що ние можеме тука да живееме, фала на Червен крест дават храна, некој пат дават обувка, облека и затоа е много фала на тая земја. Тука се чувствувам веќе како да сум дома. Много сакам и се надевам дека у најскоро време војната ќе се заврши и се надевам дека ќе се вратиме во Украина.